Dragi prijatelji, dame i gospodo, dobrodošli na konferenciju za medije Srpskog demokratskog saveza. Ova konferencija se saziva povodom aktuelne krize koja ne prestaje već 3 meseca, mada bi mogli reći da jedna u širem smislu kriza traje i od 2012. godine, pa i ranije. Mi smo od početka prvo studentskih, a zatim i narodnih protesta davali podršku, učestvovali u blokadama, okupljanjima, čiji je glavni cilj bio od početka bio traženje pravde, jedan vapaj za pravnom državom. Sve je počelo, znamo i sami, sa u suštini ubistvom iz nehata, 15 ljudi i još 2 koji su ostali teški invalidi, 1. novembra prošle godine u Novom Sadu. I ono što nam daje, ajde da kažemo, jednu nadu u bolje sutra jeste ova istrajnost mladih ljudi, a onda uz njih i svih nas, njihovo odbijanje da se pokvare, da priđu jednoj, drugoj ili trećoj strani i insistiranje na pravnoj državi. Ono što smo mi prepoznali kao jednu želju koja se širi kao plamen slobode po celoj Srbiji, sada već u preko 200 mesta. Dakle, što je apsolutan rekord u istoriji srpske države, jeste želja za smenom režima i smenom sistema. To znači da čovek koji je najodgovorniji po tome što je prisvajao tu odgovornost u medijima za uništenje i nefunkcionisanje svih institucija, jeste potreba da Aleksandar Vučić ode iz političkog života Srbije, da ode u svakom slučaju sa mesta predsjednika države, i to je preduslov za jedno ozdravljenje naših institucija i našeg političkog života. Pored toga, detaljno će o merama koje mi predlažemo za rešenje krize u kojoj se nalazimo, o tome će više govoriti naš potpredsjednik, advokat dr. Goran Đorđević. A ja ću još dodati da naravno da se podrazumeva da institucije treba da rade svoj posao, ali da bi one radile, u njima moraju da budu slobodni ljudi, ljudi koji su kao takvi takođe i profesionalni, a ne situacija koju trenutno imamo, a to je da pored niza dokumentacije, niza dokaza, mi imamo jedno tužilaštvo koje odbija da radi, imamo jedno pravosuđe koje ne funkcioniše, imamo celokupni sistem institucionalni koji treba temeljno izmeniti i vratiti na jedne zdrave osnove da bi bili u funkciji održavanja srpske države, njenog napretka i naravno na boljitak celokupnog našeg naroda. Eto, toliko od mene uopšteno, a sada će o konkretnim merama reći više Goran Đorđević. Hvala, Slavo. Uvaženi prijatelji, slobodan ću da ipak pročitam predlog mera koje smo usvojili i koje nudimo sveukupnoj srpskoj javnosti. U ime Srpskog demokratskog saveza u prilici smo da uputimo patriotskoj javnosti Srbije predlog mera izlaska iz krize u kojoj se danas nalazi naša država. U tom smislu ukazujemo na sledeće. Razmere krize koje je ophrvala Srbiju ne mogu se više sagledati bez zabrinutosti za budućnost naše zemlje. Najveću odgovornost za kataklizmu koja preti nosi aktuelni režim koji je Srbiju sveo na 19-vekovnu koloniju. Ljudska prava svih građana Republike Srbije ugrožena su izdajom Kosova i Metohije, uništavanjem ustavnog poretka, korupcijom i sveopštom kriminalizacijom društva. Tragedija u Novom Sadu je pokazatelj kako urušavanje vrednostnog sistema jednog društva u krajnjem vodi najtežim posledicama. Danas prisustujemo horizontalnoj pobudi naroda
i svih struktura društva protiv izdaje nacionalnih interesa, bezakonja, korupcije i vladajućih elita u Srbiji. Kriza institucija preti da u potpunosti onemogući funkcionisanje države. Ostajući dosledni podršci studentskoj i opštenarodnoj pobuni, smatramo da svaki naredni dan samo produbljuje sveopštu krizu u Srbiji, dovodeći u pitanje i sudbinu države. Smatramo da je neophodno činiti sve kako bi se jedan logični kraj pretvorio u novi početak. Odbijajući svaku primisao revolucionarnih promjena ili revolucionarne pravde, još uvek verujući u ideju sabornosti i prepoznavanja duha vremena, smatramo da je neophodno uspostaviti novi konsenzus za novo vreme. Suprotnost je konačni nestanak države i produbljivanje statusa kolonije. Buduća vlada mora biti posvećena vladavini prava, poštovanju ustava i zakona, pridržavajući se ustavnih odredbi o Kosovu i Metohiji kao sastavnom i neotuđenom delu Srbije, spoljno-politički neutralna, vremenski ograničena i usmerena na preduzimanje mera koji Srbiji treba da izvedu iz krize u kojoj se nalazi. Naravno, na kraju ovog procesa slede demokratski izbori na svim nivoima. U teškim vremenima smatramo da je konsenzus političkih i društvenih relevantnih faktora od suštinske važnosti. Tu smatramo svakako učešće i Narodne skupštine Republike Srbije, svih univerziteta, Srpske akademije nauka i umetnosti, Matice Srpske, Srpske pravoslavne crkve, pa zašto ne reći i Vojske Srbije. U tom smislu predlažemo sledeće mere. Ostavka predsjednika Republike Srbije, ostavka predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije, izbor novog predsjednika Narodne skupštine iz reda parlamentarne većine koji će do novih izbora obavljati funkciju predsjednika. Formiranje privremene vlade, odnosno koncentracione vlade, vlada treba da bude sastavljena od predsjednika parlamentarne većine, predsjednika opozicije i uglednih pojedinaca prepoznatih u javnom i političkom životu. Izbor nove vlade po principu 3 koministra, oročenog mandata u trajanju od 6 do 9 meseci, unapred utvrđeni konkretni akti i politika vlade i predlozi zakona, sve odluke i funkcionisanje vlade vidimo da se odvijaju isključivo na osnovu konsenzusa. Izmena izbornog zakonodavstva i izbornog sistema, razrešenje Republičkog javnog tužioca, razrešenje sudija Ustavnog suda, razrešenje direktora BIA, razrešenje Republičke izborne komisije, razrešenje REM-a, razrešenje predsjednika svih takozvanih nezavisnih regulatornih tela i razrešenje direktora RTS-a. Jednu opasku na kraju želim da dam. Bez obzira na mnogobrojne predloge koji će svakako uslediti, neki veći figuriraju u javnosti, ova kriza u kojoj mi danas živimo svakako pre ili kasnije mora dobiti svoju političku artikulaciju. I ta politička artikulacija mora biti na korist države, ne uvodići državu u neku novu avanturu. Zbog toga, bez obzira na trenutno suprotstavljene stavove i isključive stavove, možda romantično, za neke možda čak i iracionalno, mi i dalje smatramo da je konsenzus svih relevantnih faktora, a pod relevantnim faktorima podrazumevamo i parlamentarnu većinu, i parlamentarnu opoziciju, i institucije našeg naroda koje su u ovim kriznim vremenima ipak uspele da sačuvaju zrno ili tu supstancu integriteta, koji bi morali da učestvuju u sastavu te koncentracione vlade. I dalje smatramo i na stanovištu smo da ta vlada mora da funkcioniše na principu konsenzusa, na bazi političkih ciljeva koje smo već i istakli, koje smo već pročitani. To je jedno rešenje kako mi vidimo mogući izlaz iz krize. Ali evo ovde smo se okupili i pozvali smo na ovu našu konferenciju štampu i ljude koje doživljavamo kao zrno zrnevlja na današnjoj političkoj, i ne samo političkoj, već i generalno društvenoj sceni, da čujemo njihovo mišljenje, da podelimo mišljenje kako bi se iz ove krize izašlo ono, kako se kaže, na polzu naroda i države. Hvala Sloba. Hvala. I samo da kažem da ono što je sad Goran nagovestio, naravno ove mere koje mi predlažemo za izlazak iz krize, i mere koje smo predlagali prošle godine na Svetu petku za odbranu države Srbije na Kosovu i Metohiji i prava naših državljana na Kosovu i Metohiji, uvek uz naše predloge mi pozivamo i ljude sa rodoljubive scene da ih podrže. Sve one koji se slažu sa time da je potrebno da Srbija bude jedna slobodna zemlja,
zasnovana, da bude pravna država i da treba da se bori za interese srpskog naroda i da je brani interese srpskog naroda u rasejanju i u našoj okolini, u našem susedstvu. U tom smislu, kada govorimo o aktualnoj krizi i o merama za njeno rešenje, kada govorimo o izborima koji će uslediti, mi naravno imamo tu i vidu da je potrebno da se formira jedan nacionalni blok ili rodoljubivi savez koji bi zajedno izašao na te izbore. I između ostalog, iz tog razloga, mi uvek pozivamo i ljude iz drugih organizacija, istaknute javne ličnosti, da dođu i da daju svoje